Ondeh dia. Iya dah. Ya, lah lebih kurang sampai puluhan 6 tahun. Rumah tangga kita berjalan. Anak dia bertambah, kami yo. Sampai puluhan 6 tahun ya dah. Lah gaek lo kemesraan awak daripada umur ya dah. Itu namanya pucuk dicinta, samuik mati dalam manci. Babayo bana layon maut udang. Tunggu sebentar dah adik ke dalam sebentar dulu. Maklum ada adik kapai bakureh basenam. Ayo. Tapi sebelum adik pai, sediuan teh manis jonasi agak setengah pinggan. Tadi Jadi dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada tamu mah? Siapa tu? Masuklah. Iko Tuwi Mak Pin. Ada teh Mak Pin. Tuwi. Masuklah. Sok. Kebetulan netek serang di belakang. Beliau kepek bersenam kecil. Oh, lain di belakang teh Mak Pin. Awak berdua suka ya Mak Pin. Kau mencari etek ke mencari beta kau? Sebenarnya cari etek tapi basambian cari Mak Pin sekali. Jangan bagara. Jo etek di belakang tu. Binter, bini tercinta serang di belakang tu. Siang tu dah. Ikut tuik tibu ha? Hanya mencariin. Sudah tunggu sebentar ya dah. Jadi. Kalian lah mau etek di belakang tu Mak Pin. Ya lumayan lah. Tentu badak-badak dia tu. Lip saya setabal tu buso. Kau taruh Mak Pin tambah badang ini kemah. Bibi Mak Pin tambah seksi. Jangan bagara. Yo, binter di rumah. Tak aduh. Kalian nak nampaknya di lain belakang tu mah. Tuik mah. Iya. Ada apa tuik? Ikut teh kape mantan ada barang baru masuk nan online tuh teh kalau ketujuh teh Barang apa tu? Coba cari lu. ada parfum laundry, ada parfum awak bagai harum bana aku baunya teh lama pasti teh ketujuh. Oh, kalau masalah itu, ayang beb ambo nyo tahu nan salero ambo. Ndak itu doh, ambo kapai senam dulu di tuik. Tuik ambo sarahan ke yang beb ambo untuk memilih parfum laundry nan lama baune. Tuh teh pai, le nak baa kami berdua di siko kok teh Ndak ba ada tuik, aman saja. Lah, udah ayang beb. Oke, selamat jalan. Deh, nyagi kesempatan wak deh etek mah Mak Pin. Ale dah bah, bel etek tu pai keluar. Cali etek Mak Pin. Lah nampak etek pai Mak Pin. Pergi cari entar lu. Le aman mah ya. Aman Mak Pin. Aman. Anu kok campak lah parfum ke sinan lu. Dia. Iya Mak Pin. Dia salah mau ndak bosu jo abang. Raso batangan nau mati kutu. Lah bertambah kami saja. Patuh Mak Pin. Bakecek batanau waktu itu. Nampak mana berkutu keluar tu. Ya maksudnya kalau adik jadi jawi, dia lah udah jadi kabau. Lo kok kacawi pai Mak Pin. Kalau adik jadi kasiat, dia udah jadi topuso. Kalau adik jadi lampu merah, dia udah mati karena itu bom. Basuruh dia tagak lampu merah tu. Indah. Mangga kalian berdua-dua duduk di si kokok. Badake-dakean kalian duduk berdua. Parfum jual beli parfum. Parfum ke parfum jelai. Ikut jelai, tuik. Ala jelai nyo bakawan Jawa. Nan laki awaknya sosok pula. Parfum tadi. Dah ada parfum. Baik kat situ. Baik awak. Kau jelai. Nak tantu je parik gadang Di Semarang lah ni kat dua. Kawan awak iyo je dinyo. Alah. Bubar. Pulang tuik. Pulang. Jadi dek. Jadi ikut karajo udah di belakang Denda. Udah pangan Den kena. Jalinyo kawan Den, basoso juga. Parfum dek parfum. Parfum ke parfum je kece udah lah. Manjara lah udah kayak gitu lah.